İbrahimiye medresemizde gecesini gündüzüne katarak ilim talebelerine ilim, irfan ve ahlakı öğreten muhterem Seydamız Seyda Molla Zakir'i selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem allemel insâne mâ lem ya'lem vessalâtu vesselâmu alâ seyyidina Muhammedillezî neftehiru bil ümmem وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرم وعلى كل من تبعهم بإحسان ونال منهم الشيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem İl Müftü Vekilim, İlçe Müftü, Seydalarım, misafirler, birçok yerden icazet merasimimize katılım gösterip bizi kırmadınız. Misafirimiz oldunuz. Davetimize icabet ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Cezakumullahu hayran kethira. Hürmetlerimizi ve muhabbetlerimizi sizlere sunuyoruz. Gelişinizle çokça hoşnut ve bahtiyar olduk. Bize şeref verdiniz. Rahim ve Kerim olan Allah her iki cihanda sizleri aziz ve bahtiyar kılsın. Seyda-i Kadir Bülent, Meyvani Aziz ve Heca, Selam-ı Fada ve Rahmet-ü Bereket-ü Fada, her müsterve İl-Ucu Türeci, jibo iştirak merasima icazetame Cenab-ı ve meneşkanı davetame icabet kirim bune mehvalime bunter bıkhiratın sersera serçavatın em hürmet-ü muhabbet-i jüvele takdim dikin em bahatına ve gelek bahtiyar ki hoşun ve şeref dame cezakumullahu hayran kefira. Huda-i Kerim ve Rahim her dü cihanda da ve aziz bahtiyar ke hoş bike Seyda-i Mey pür muhterem Meyvan-ı Mey aziz ve heca ve kıymet cevap-ı İmam-ı Şafii rahimahullah dişereki huda işqa fayajibu tahsila ilmi ifade giriye ve gotiye sehali tenkih ulumi elezdu li من وصل غانية وطيب عناق والصرير أقلامي على سفاحتها أحلى من الدوكاء والعشاق وألز من نقر الفتاة لدفها نقر لعنق الرمل عن أوراقي وتمايل طربا لحل عويصتي في الدرس أشهى من مدامة الساقي أمجد وقبيل بيجن جبو في اجتماع هاني اجتماع مبارك عند بيجن اجتماع علما جبو ماجي تمام اجتماع بيت بقيمته ديتنا وجه علما جديد نهتنا مال ملكا بيت بلزته نصيحة مشيرة العالمة جد تمام ثروة الدنيا ايش انت خدمتها عالمة وعلمي
جهر مقام دنيوي بلنترة بلي أم قلق بالخوش خوش حالا بذي اجتماع مبارك اجتماع جبو إجازة علوم إسلامي لورا علم نورا علم ثروتك جران بهاية علم ميراث پیغمبران عليه الصلاة والسلام تدري عالم عامل لن خدا عز وجل بلنده عالم وستير كان إنسان دوان هداية بن ورافع ناصر إمام الشافعي رحمه الله بيجا وخالط رواة العلم واسعد خيارهم فصحبتهم نفع وخلطتهم غنم ولا تعدوا عيناك عنهم فإنهم نجوم هلا ما مثلهم في الورى نجما بشك إسلام وعلوم إسلامي بوسيلة علماء رباني إجتماع عالم هي أمتنا أمتا بريشان أمتا نخش بريندار أمتا بسري بلاولا كدنا وبنج عالم كفر زار أنجا بعالم بيشافة ببينا وبقي حرية وخلاصية شباب حتى نهاجي تجتماعية ديسا بصايا عالمة وعلوم كل مدرسات التلفندن القيامة مرهم وعلاجة نفشي بريني أمته نفش بريني أمته عالم ربانينا مرهم وعلاجة نفشي أمته عالم ربانينا مهيلية وعبد اجتماعها بوسيلة جبو زيدبونا علمي بوسيلة محبته واحترامه هم بوسيلة اتفاق وبراتيه دناب بين مسلمان هذا أو بوسيلة خلاصية أمته جارك يدي قوم بخير هاتن سرسرا وسرشاوا هاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu anlamlı ve veciz konuşmalarından dolayı Seyyidamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de değerli misafirlerimiz Kızıltepe İlçe Müftümüz Muhterem Abdullah Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak üzere üslü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri muhabbet sıfatından yaratıp kendisine ümmet eyleyen, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyleyen Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bizi böyle bir ilim meclisinde cennet bahçesinin tam ortasında buluşturan
Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Muhterem İl Müftüm, değerli Batman İl Müftü Yardımcım, programın sunumunu yapan muhterem hocam, yine Diyarbakır Hazro Müftümüz, seydalarımız, muhterem talebelerimiz, öğrencilerimiz, Kızıltepe'mizin veya ilçemizin diğer medreselerinden buraya intikal eden, teşrif eden kıymetli öğrencilerimiz, en başta da aziz kardeşlerim, bu cennet bahçelerinin oluşmasına vesile olan inşasından ihyasına, ibadetinden imarına, ihyasına vesile olan, hayırlarıyla destek olan buraların oluşmasına yıllardan beri toplumumuzda bu mayanın, bu İslam mayasının sağlam durabilmesi adına her türlü maddi, manevi desteğini esirgemeyen hayırsever kardeşlerimiz, iş adamlarımız, gönlü zengin, kalbi zengin, güzel insanlarımız, teşrif eden kardeşlerimiz, hepiniz programımıza sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Aziz kardeşlerim, içinizden bir kardeşiniz olarak 96 yılında 28 Şubat'ta o postmodern darbelerin, İslam'a vurulan darbelerin iliklerimize kadar yaşadığımız bir kardeşimizin aramızda. Orada hafızlık ve medreselerdeki okunan müfredatlarının tamamını alıp icazet alan bir kardeşimiz. Daha sonrasında yine bölgede komşu olmamız hasebiyle Suriye'de 2 yıl kadar ilim tahsil edip yine icazetimizden sonra bölgede muhtelif alimlerimizden Ahmedi, Ruhailer, onların devam ettirdiği Farfur ailelerinin, bölgemizin yine tanınan alimlerinden Ramazan Ebuti'lerin ve muhtelif adını sayamayacağımız kadar ilim ehlinden ders görmüş, o halakalarda bulunan bir kardeşimiz olarak burada olmaktan hakikaten duygu yüklüyüm. Muazzam bir ortam var. Seydalarımız, medrese hocalarımız, müderrislerimiz, talebelerimizin 2019 yılında bu icazetlerden birinde bendeniz yine Kızıltepe'li olan Mehmet Muhammed Salih Ekinci hocamızın bir medresesindeki icazete katılmıştım. Orada Konya'da ihtisas merkezindeyken orada da aynı duyguları yaşamıştım. Ama şu an bir idari konumda olmamızdan kaynaklı burada bir mecliste bu ortamı görmekten gerçekten çok mutlu oldum. Cenab-ı Allah hizmetlerimize daim eylesin inşallah. Hayır sahiplerinin bu hayırlarını kabul eylesin. Bu bölgemizde özellikle medreselerin inşasında, oluşumunda emeği geçen iş adamlarımızın hepsinden Cenab-ı Allah razı olsun. Seydalarımızın hizmetlerini daim eylesin, kabul eylesin. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sözü çok fazla uzatmayayım, bu kadarıyla iktifa edeyim. Sırada konuşacak hocalarımız var. Hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İlçe müftümüze bu güzel ve anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de Mardin İl Müftü Vekilimiz Muhterem Musa Çiftçi hocamızın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Sayın Kızıltepe İlçe Müftümüz, Batman İl Müftü Yardımcımız, Hazro İlçe Müftümüz, medresenin
manevi mimarı, kıymetli Seydamız ve eğitim öğretimine devam ettiren Zakir hocamız, çok kıymetli memleketimizin seydaları, hocaları, öğrencileri, öğrenci velileri, kıymetli misafirler. Bu mübarek programa hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yüce Mevlam Celle Celaluhu bu beraberliğimizi hayırlı beraberliklerden eylesin. Çünkü burası ilim yuvası, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle ilim meclislerinin etrafını rahmet melekleri çevreler ve oraya sekine iner. Biz o sekineyi her halükarda hissettik. ملت زيادة غفلت ذي إخلاص وراستي نمعي قولك رجل حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد والله إنا لا نحب الله تعالى ويا محمد أن قسم بكم خذي أن جخذي حسنكم آية كلمة ناصره ردا لقوله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله تعالى پیغمبر علیه الصلاة والسلام کو ببیشه ردنی قولی تبی امش خواهی حض کن اگر برا هوش خواهی حض کن رسولار کو ببیشه فاتبعوني هم تابعين ببن لأني رسوله رسولي حرامه يحببكم الله الخديج وحسنك حسكرنا خديج أساس معنا حسكرني أنا محبتك قلبية قلب حق خديج محاضر شيء معنوي مجازي مرسلة ذكرى ملزومية كل محبته إجابة لازمة كل ثواب أو خلق والثواب بك خير بدوه معنى محبة خلق على الدبر أنا كل يحببكم الله يعني أو خلق على والثواب بك خير بدوه لكن معنى مجازي مسلم ذكرى ملزومية إجابة لازمية فاتبعوني تابعين بمن في جميع ما جئت به تمام وان احكامك واسبيرها بنا دويدا تابع بمن ان الله غفور والله غفور رحيم فيقال غفور رحيم يعني القرآن بريا وكلمة فيقال عفوك ابن كثير التفسير غدا بيشه هذه الآية الكلمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله
وليس هو على الطريقة المحمدية صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كاذب في دعواه حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في صحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. له آية كلمات المجسد لجاء آية حكم الذكاء لسان كل إنسان يكون به أمجخلي حسب الكن، وليس هو أو مرض على الطريقة المحمدية. باش خليل باشا باش خليل باشا خليل حسب الكن، فإنه أو مرض كاذب في دعواه في نفس الأمر، أو مرض درواتك دوي دعوة خويا ودبي أشخاصي حسب درواتك حتى يتبع الشرع المحمدية. قال قال الشرع في عمر عليه الصلاة والسلام تشترك شريعة ببجة، قال المريض حدود درنا كذا ننقر كل نفس هو نفسي بمشان يقول خلقي بمشان أولا كازم حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي صلى الله عليه وسلم، دين الإمام عليه الصلاة والسلام. تشتي كتاب أمي دين محمد عليه الصلاة والسلام تشتي في جميع أقواله بتمام أقواله وأفعاله بتمام فعله وأحواله بتمام أحواله والبيان المعرف متابعة بيغمبر عليه الصلاة والسلام. أما من الآخرة يعني هركي رسول الله حديث يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فسأعمل بك عملك وأمر بيغمبر عليه الصلاة والسلام سبي أن يذنب أو عمل مردود هباء منثورا. فقال ما كيش محافظة كذا أفعال البلاء في زمانه. وبالخصوص الحديث الشريف بالبيغمبر عليه الصلاة والسلام ضابط الملقات ترجمة يقول: وعنه أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم